Akisbani Imphal, Nolini Devi na pau pajari, ahanbada maruiba pau. Imphal ki Jenims amasung Rims da ngarang coronavirus ki anoba case kuntra mga thengnare. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi nungtil pung marida lebak asagi miyam da wangangani. Amasung, lebak ki apunbagi sakdamda sohan bagi tamak sarkana TikTok, Hello amasung Widget yauna mobile app yang kaimapan tingzin kre. Imphal ki Jenims amasung Rims da ngarang coronavirus ki anoba case kuntra mga thengnare. Imphal ki Jenims da ngarang coronavirus ki sample sahum ama test tawbada mioi kuntra mga positive oire. Aduga Rims da na anoba sample samni tara humdoi test tawbada pumnamak negative oire hairi. Marak asida ngarang Imphal ki airport da aeroplane mga da passenger changma kuntra nipan pusilakre. Hana nongmada aeroplane amamam khaktamak lakdambadagi Rajya Sarkar na aeroplane masing hengat hanaba warep lawkibaga loinana ngarangdagi nongmada aeroplane mga thunglaba hokibani. COVID-19 laisat ki khudongthiba hanta hanaba Rajya ki Directorate of Environment and Climate Change na media ki miyosingda face mask sentokre. United Nations Development Program ga kusam naduna Directorate of Environment and Climate Change Manipur sinba thorom aduda nupi self-help group singna Self-Employment Voluntary Association ki mateng kaloina na saba marksing adu yentokibani. Manipurda numit nipa ni sa tharakpa kang kumai ngasi kanglen gi thorom pangthok pagaloina na loisilagani. COVID-19 ki lockdown na maram oiduna kumsi sahi ki oinadi kumai asi miyam tindana mahausa dagi top mawong amada pangthok ngari. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi nungtil pung marida lebak asigi miyam da wangangani. Griha Mantraloyna unlock ki guidelines sing lauthokraba matungda Twitter da thagatpa warolda Pradhan Mantri Office na wafamasi phongdorakpani. COVID-19 laizat chandoraklaba tungda masi jati ki miyam da piba Sri Modi gi taruklak suba bhasanni. May 12 da lebak ki miyam da wangangbada Pradhan Mantri na coronavirus ke lockdown na maram oiduna lebak asigi seltungi lamda sotharakpa menkhatpa ngamnaba lupa koti lakun gi sel gi package ama lauthokibani. Mamangi nongaijingda sandokiba mahaki man ki ba thoramdasu Pradhan Mantri na unlock ki matam asida lockdown ki matam dagi miyam na hena cheksin leinaba appeal tokibani. Marak asida kendrana containment zone gi wangmada leiba mafam singda hena koptok hanbaga loinana anuba chatna kangdon lauthokre. Anuba niyam asi hayingdagi chatna bahogani amadi tongan ba thabak thorum singda tangkak naina mathang komthokpagi thabak su haurakani. Containment zone singdadi July 13 phawba lockdown gi satna kanglon mapung phana ngakna satna hangani. Griha Mantraloyna hai anuba satna kanglon asi Rajya sing amasung Union Territory sing amasung Kendra gi mari leinaba mantralay singa kupna khanaraba tungda sembani. Unlock 2 ki nauna semlaba guideline asigi makhada metro rail service, cinema hall, gymnasium, swimming pool, entertainment park, theater, auditorium, bar, assembly hall amadi atai miyam tinbana singbada atingba laikigani. Mari leinaba singa kupna tanaraba tungda school college singsu July 13 phawbadi thingjin khegani haina guideline asina hairi. Anoba guideline asigi makhada curfew gi matamsu hanadagi tension duna numidang pung 10 dagi ayuk pung 5 phawbada maklairagani. Tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini. Lebak asigi apunbagi sakdam ngaksel amadi tangdu leitaba phibamda akaiba pibagi tamak sarkarna mobile app yang kaimapan thingjin kre. Electronic and IT Mantralayna Zerol amada hai. Lebak asigi amata oiba apunbagi sakdam ngaksel suraksya amadi tangdu leitaba phibamda sokhan gadaba mawongi thabak sathai haibagi pau phangbadagi app sing asi thingjin bani. Thingjiliba app sing asigi manungda TikTok, Hello amadi Widget na jingba yauri. Haukiba sahi khara asida Bharatna technology gi lamda ningthina khomang chawsinba ngambaga loinana digital gi kaithel ama oirakli. Information amsung Technology Mantraloyna Android amadi iOS platform singda phangliba mobile app khara aranba mawongda sijinabagi pau khara yauna atei wakat kaya marum phangkhi. App sing asina ain kaiba mawongda user gi data sing huranba amadi Bharat ki mapanda leiba mapam singda pithokhibagi pau phangli. Griha Mantraloy gi Indian Cyber Crime Coordination Center na so asiguba makhal ki app sing asi thingjinaba kanghalakpa laikre. Bharat amasung China gi lanmi singna Lieutenant General gi thakta ngasi amuk wari sanaduna nongpok thangba Ladakh ki ungkhatnabagi phibam hantahanaba honagadauri.
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯎꯪꯈꯠꯅꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯦꯐꯇꯦꯅꯦꯟꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯅꯤ ꯃꯤꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12ꯗ ꯍꯧꯒꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ 14 ꯀꯣꯔꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯂꯦꯐꯇꯦꯅꯦꯟꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯍꯔꯤꯟꯗꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯅ ꯇꯤꯕꯦꯠ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯒꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯅ ꯅꯥꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3,19,919 ꯅꯥꯕ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯑꯅꯥꯕ 12,010 ꯅꯥꯕ ꯐꯗꯨꯅ ꯅꯥꯕ ꯐꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 59.38 ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯌꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯅ ꯅꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯁ 19,157 ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 5,94,319 ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 330 ꯁꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 13,935 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 2,10,110 ꯂꯩꯔꯤ Indian Council of Medical Research ICMRꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ 1,60,910 ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯁꯨ ICMRꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯔꯁꯕꯔꯙꯟꯅ ꯍꯥꯏ CSIR ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯨꯅꯦꯒꯤ ꯕꯩज्ञानिकꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯝ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯖꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯅꯣꯂꯤꯅꯤ मुख्यमंत्री एन बीरेन की दिल्ली खोंसेट चीना साबा मोबाइल एप्लीकेशन 54 थिंजिनखिबा अमदी कोविड-19 की पाउना ngasi Imphal फोंबा पाउसे अयामबदा मरोइबा पाउ ओइरी राज्य सिदा हंदक ओइरक्लिबा राजनीति की फिबा मसिगा मरी लैनना केंद्र की लुसिंगबा सिंगा उनरुनाबा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ngasi अखनबा चार्टर फ्लाइट अमदा दिल्ली चटकदोरी हाइबा पाउ ngasi की पाउसे अयामबदा हेडलाइन तौदुना फोंगनरी सांगाई एक्सप्रेस मणिपुरी ददी खोंसेट असिना तांगदांगबा अमदी खंगलबा याई हाइना हेडलाइन पीरी सना लेपाक्ता बीजेपी की एमएलए सिंगी वाकत पुरदुना सीएम ngasi दिल्ली चटलगनी हाइना हेडलाइन तौरी पोंगनाफमददी एनपीपी की एमएलए मरीमक मखाताना मिनिस्टर ओहेंदबा यारोई दौरी हाइना अनिसुबा हेडलाइन पीरी लद्दाखता हंदकता चाइना की लानमीगा खुद थोंगनाबगी थौदोक्ता भारत लानमीगी ऑफिसर अमा याउना लानमी कुन सिखिबा अमदी कया अमना असोकपा नंखिबगी थौदोक अदुगी तुंगदा भारत सरकारना टिकटॉक हेलो अमदी वीचैट याउना चीनागा मरी लैनबा मोबाइल एप्लीकेशन 54 थिंजिनखिबगी पाउसु पाउसे खरदा हेडलाइन तौदुना फोंगनरी एप सिंगसी सिजिनबना लैबाक असिगी ngaksel amadi apunbagi saktamda singnarактuna sarkar bu aran bamongda lawkhiba yabagi oithokpa leibana Ministry of Information Technology na mobile app 54 adu thingjinkhibani hairi COVID-19 ki pauda People's Chronicle da corona virus ki positive case masing leptane hengalakli naba pharakpagi changsu hengalakli irei pakta नौ नमियोई निफुनिथोई पॉजिटिव ओइदुना अपुनबा पॉजिटिव केस लिसिंग अमसनी कुंटरेट एक्टिव केस साट्रेट कुंट्रा हुंदो यौरे संगाई एक्सप्रेस मणिपुरीदा पॉजिटिव लिसिंग अमसनी कुंटरेट की मनुंगदा सामरी मरफुद्रा मरी फखरे संगाई एक्सप्रेस इंग्लिशतना हान पॉजिटिव ओइबा कुनमंगा की मनुंगदा कुनमरी की अमुक हन टेस्ट तौबदा सैंपल 18 नेगेटिव ओइरे अदुगा पोंगनाफमदना इंडिया दा पुंग कुनमरी दा अनौबा केस लिसिंग 19 हेना हेनगलक्तुना अपुनबा केस मसिंग 5,500 हेनख्रे हाइना हेडलाइन पीरी नहारुगली थौदांगदा कंटेनमेंट जोन सिंगदा जुलाई 18 फावबा लॉकडाउन सांदोखरे मसिगी वांगमदा लैबा सिंगदना जगा खरा नतना अतैददी कोमथोखरे हाइना अनिसुबा हेडलाइन तौदुना फोंगली इसेल एक्सप्रेस दा थाव ममल हेंगतपगी मायोक्ता कांग्रेस की महिला यूथ टीम न प्रोटेस्ट तौखरे हाइना अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली नलिनी थागतसरी वाशिंगटन अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हना इम्फाल की जेनिम्स अमसुंग रिम्सदा ngarang कोरोना वायरस के अनौबा केस 35 थेंगनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi nungthil pung 3 da lebak asigi miyam da wangang gani
अमसुंग लेबाकी अपुनबा सक्तमदा सोगहनबगीदमक सरकारना टिकटॉक हेलो अमसुंग गुइजेट यावना मोबाइल ऐप 58 थिंजिनख्रे पाउलोजरे।